Julius Robert Oppenheimer an khovela nuclear ral thum masaber lotling takati pu ani lai chu lim takina thlera mase angong eroin adam sungin anun atishom chunzom ta serani Hindu thuziak pakhat Bhagavad Gita mikha kanfereng thin tuna chuan thi nakani khovel ti chetu chu engtikong zong emotalin hetiang zong hian ka ngai tu thin karing Oppenheimer hi talen nga tak ni in chongpo pariat lai thiama hlashil poetry te aziak thin bokani mase khovelom chungin atomic bomb siamchhuak tupa father of the atomic bomb tiariat anereng to ang chiatna na sa taklen thei tur khoparo pui thil ti theina mi ten hena petu ni mase ama thil siamchhuak wangin rilu rom takina om thinani mi ten Julius Robert Oppenheimer an mu masak bera an ril ruwa lo lang ngal chu afin nani athopui thin pakhat chun heti hian asaya hepa hi chu rin phak bakani zona isiam chu main achana diktak ape thei ngal chatang chatin Oppenheimer tan chuan thiam na le fina nei chu thil har sa ni lawa Netherlands azin chunga lecture pek theina na ka ruk chung lekin dach athiam manani Julius Robert Oppenheimer hi April ni somni le patni kumsang zakwa le pali khan New York alo piangin German Jewish America pem fapa upaberania apa Julius hi puan than thon chuak tu textile importer ne in anwa phaichona hausa leya anwero painter ne in athla tu te tang to in New York a hian hun re tak anlom to ni Oppenheimer hi New York Manhattan Upper West Side a sailianin anin chunga chuan khovela po langtham artist ro puilem ziak thanem tak mu turomin chungzinga chuan vanga ko chuak potelani New York Khopwe Private School thataka lekha azirza nuwa kumsanga zakwa somni le patni khan Harvard chemist ni tumina kana mase physics lam atuizok awangin atuizok nalama akal le thani Harvard ka line thermodynamic course akala chutatang chun experimental physics atui pui chhotani hei baka hian philosophy Greek le French literature azir telmoka ahun tamjok library mang thinin atam theyang ber le kha chirna na mang thina kholaitas na ave wangin hawata kum khatina lut laya ma se kumli kal lavin kumthuma a graduate man thone a graduate nuwa Cambridge University experimental physics research neiturin Cavendish laboratory ainsona amero chu lepa achet level chu azai lavin experimental work chu achem kalna tur ani lauti le theoretical physics chu akalna jok turani ti ashe chuak thani zirna pi alama experiment sang atina sat ema wangin aril rule taksa thlengin tur phain depression te anei pha anuwa in puangin tum khachu atiutor Patrick Blake keta tilhumatum ti asoi chuaka atiutor apple itura chemical hlom deu atel saka mase vanei thak dawin atiutor hen apple chu ei lo hlowa thina apum pel thei pha ta ni Oppenheimer hian Cambridge chu asanin Europa Theoretical Physics Center pakhat Göttingen University Germana zerna chunzom turina kan lea Göttingen University ya kal hi ahlok puin na po athok thal he ni PhD amu hian kumsom ni le pathum mi chawlania PhD amu nuwa US a kirle in Harvard le California Institute of Technology Caltech and Research Fellow angin athoka azirlaya arilru apekna sathin ema wangin khovel taktaka thil thlengta po arhelo fo thinani kumsang zakwa somthum chawa Europa fascism dictatorship po ati thayang chu alo len khan abeng verin angai ven lea Oppenheimer chuanin Einstein angai dan trompuin German scientist and nuclear raltuam an siamchhuak theilawani chuan mangturin Hitler ain bo se ngal don ti anthria nazin kumsang zakwa somthum le pakwa Poland an run trum khan American chuanin thin phudep dapin alo thlirenga kumsang zakwa somni le pania Oppenheimer chu Manhattan project kai shoi tu turatan thlanne in he project hi top secret US Army project ne in an tumber chu atomic bomb siam chuani Oppenheimer chuan physics a mithiam le thluk thaberber fom khomin mi sang thum lai hui khoma anthil siam chuna mun pui turatan Los Alamos New Mexico thlanga helai huna thlan chan chu rol tharani line helai huna hen zin to in
aram leilung mo ya ti pialama nuam ati ema wangin an hathona munatan athlang tani he project atan hen Washington chuanin an budget atan dollar sang ruk chau an pe chuak phala mase kumsang kha zakwa somli le panga ain her chuam chuan dollar sang ruk atangin dollar billion nia an budget chu anon ti san sak dor mai ni Manhattan project an khoi ma hian Oppenheimer chuan sel te ka le University of California Berkeley physics azirtir thina heta athola hian physics program dinin anwa chulai mun chu America Physics Research neina mun poimo tak aloni tani heti hun chung jong hian Oppenheimer chuan nuclear fission aboi pui dai towa nuclear fission chu atoma nucleus aya te so nuclei pani emo pani ai tama ain phel hi nia atoi zong in soi taila atomin than wanga energy chak tak chuak hi nuclear fission chu ni element phel than nan athaber chu leilunga element kan mu thei zinga rit ber uranium ania uranium atom hian proton somkole pani le neutron za somli le paruk nain chu chuanin atomic mass zani le somthum le pariat emo u zani le somthum le pariat asiam chhuak ani uranium maina mi portion te deuh te hianin proton somkole pani thawneya mase neutron zero za somli le pathum chau nain chu chuan u235 asiam chhuaka mase he cha en nga tlak lawa achan su a stable lo wangin ani a stable lo wang hian than an ol samphane neutron in asut fuin u236 a aron chang thina angel het lo ema wangin atom pahnia ain than rang thina chungta chu krypton le barium kan ti te hian nia hetia chetan chuala hian neutrons pathum dang chua bel le nia anomna tangin thlok chuakin u235 atom an vasua chu chuan in chain reaction siam in thil puak na satak asiam ta thina ni asut fu pin chuan abul na pin dang asu vele a ti chuan an vain an tlu thina ni kha chu tiang do chu ni maya research atanga alandana chuan plutonium zani somthum le pakua hi fission thei anga ngai ni a fission kan ti chuan unicellular organism a aya cell te zok pani le a aya tam anin then hian fission anti thin ni amena chu he element hi leilunga tanga lak chu mai thei ani lo wangin siam chop an ngai thungani Washington chimchak lama plutonium siam chona tur reactor chu antin ta a chuta le July ni somle paruk sangkha zakwa somni le panga scientist chuanin plutonium bomb chu alema gordo New Mexico khotera te a tipo aloni tani mitlem te an nuisa mitlem ten trapa chuti rolin mitam zokero an ngoi mak thungani khowela cheng bishing te tan heting khoparal thuam hlom hi tunma zongin khoyama mutur alo ngai lo ne until siam chuathar atomic bomb ensin na hlotling tak an nei taka chuan US paite tan chuan ataka man chua turin anin pe fel to tila achiang renga ensin na an nei nu thlarai lo te a US paite chuan ral thom hlom tak atomic bomb chu Japan an thlak ta a August ni ruksanga zakwa somni le panga US paite chuan khowela ral thom hlom bertia an chal atom bomb pani chu Hiroshima le Nagasaki an thlak ta Hiroshima atom bomb an thlak tum hian minoi khatle singli zet ti hlum ni in an chin thiat lo eng mozat an oma Hiroshima ringota po hian an tuarna hi anep lo hleni August ni ruksanga zakwa somni le panga hian atom bomb hi Hiroshima thlak ni in soito ang khan minoi khatle singli chuangin an nunan chana nunna chan velo mi mozat ombok ma se mi pa ngai kan ti ang chi chu mitlem te chu an ni nithum ral nuwa Nagasaki a bom thlak lenia emi tumpo hian mi singsari le sangli chuangin an nunna chanin anghong chu pui tak hin rengot mai heti hunlai Japanese Emperor Hirohito chuan thu chua siamin an chunga thil thleng ta chu manglama po kan man phak lo china top khokani tina soi hiala atom bomb an thlak atanga ni ruknuwa Japan chu lo thailo na wangin tlomin an hmel mate laka anin pek ngai ta Japan an tlom tak sia chuan indopui pani na po chu ti top ani ve ngal ta until siam chuin poia khoina sanjia amuin Oppenheimer chuan shrom ati sia le an chirjia asoi chuak hialani athila siam chuin mi hring chunga poina mel lo a khoi ti amu le a hriat chuan Oppenheimer chuan het hiana soi hiala
ral thum hian in sa ngai na nei lek lovin fring fa te angai sa ti in athil siam so hi atan chuan loma hnekin aril ru ti ha tu le ti shom tu lo ni ta ne chuti rolin atomic bomb mani amo khowela ral thum lo om ber ber po ni se amo phurtu dik tak chu scientist te anni lo ti na tang vetlata digna lai china nei ni achan chu scientist kan ti ta mo phurna chu thil thar mu suale thil thar siam suania ma se chung thil thar abik takin ral thum hlom tak siam chuak turanor tu tele itura ti tu chu sarkar ne hun le ni ral zela chutiang bokin Oppenheimer point hun le ni te achiar liam ve zela atomic bomb siam suwa tang chuan kum som ral to in ahun kal to thil theng ta chu amo phurna nga ngai san to lovin zalen takin anun amang ve thei to a ama ngai point anun mandan chu soin mani in thiam lo rengin kanun ka mang to lo kana thote wangin mitam takin anun dan le an khosak dan an thlak dang lama mase heng nun in thlak dang lam na te hi scientist tati ni lovin sarkar thil ti ni ti na soine in do puizo nuwa Oppenheimer chu US Atomic Policy Advisor atanga US Atomic Policy Advisor chang ni lovin Atomic Energy Commission Manhattan Project a Principal Advisory Committee a hiala telphani he commission hi civilian agency ni in nuclear research le nuclear ral thuam siam na konga malatupol ni in heng ral thuam siam na konga thunai na chel tu ania chu changala ni lo White House a President Executive Officer a mania do kan nei thei din huna hiala ding pani mase abei seilo angin thil lakal tila kan soi solom mawe achang chuan din mun thataka kan ding angin kanin ngai thina mase kan riat lo kara kan din mun su po niamin awm fo thene President Dwight Eisenhower chuan thu chua siamin Dr. Oppenheimer les secret data in kara hian olzau taka omtina soya chumi omje chu Oppenheimer chu communist tan en thatu spy ang anpua amero chu politics le economica ngai englai ma in atui ngai lo ti aphathunga ne soito ang khan ama hi thiamna ma chun miril tak ni ma se michut kan tiang chi khani in stock market ilo fashion thil thleng ta chu kumsang ka zakwa somni le pakwa malam zong khachu hriat nei lo ne hei hi thil ni theita kan in achan chu keini mi zon michut kan ti ta hi zirlama chuan thiamna sang tak nei ma se khovel tak tak thil thleng engma hrelo an ni chokani American psychiatrist le physician ni bok jin tatloki zona a uai kan ti don nge azirtina lama atui chho tanta a kumsang ka zakwa som thum le paruka Oppenheimer chu Stanford a psychology zirlai ten in mel hriat tiran ni a heti hun lai hen tatloki chu politics a ain mangna salheni tatloki chu Communist Party of American member ne in khotlanga mitinin dingna chanvo kan nei theina na beithu ni a apa ina boral san huwa Oppenheimer chon apa hne na tangin sum thanem tak aro suna ka soile du pakhat chu apa kha judami ni in an chung kwa kha politics lama po mi kholo tak ni in Spanish sipai ho tu mozat nen in mel hriatin anina po anin mukhom fo thina ni apa thi no Oppenheimer chuan Spanish tual chung in dona rinom taka beitu abik takin left wing ta chu athlop thana tatlokin en po in nim nai chho zelin kumung zat anin kopa in nai hial ta pon tum man to a mase makdeu main anin thren le ta thut mai ne tatlong ne in thren nuwa kumsanga zakwa somli khan kiti puining in en anin naya kiti hi Berkeley zirline in Communist Party member po aloni ve to thina ni an panian fa pani an nei dona kumsanga zakwa somli le pathuma secret bomb project an nei lai hian Oppenheimer chuna bial lui tatloki chu lamuru fawin zana po akinga hun alamong faw thina ni mase tatlokin alamang ireng thuwa hril nuwa Oppenheimer chun tatloki chu amungai talone tatloki him mai chemi zamak tak nei hriat thiam har tak mai ni in a sexuality chung changa aboi faw thina hei baga hian depression na satak na in kumsang ka zakwa somni le pali khan ama le ama ain ti hlum nge nge ni tatloki hian English poet John Donne hi angai sang emema hei wang po hi ni mai thei Oppenheimer an atomic bomb ates masak ber minga Trinity ti aphuana chan Trinity ti hi donan asoneta pathian pathum chungchang asoina mi lak chuani
Oppenheimer hen communist azom ti chu hravek thoma se Manhattan Project boy pui tura an roina ero an ti to pha chuang lo ni kumsanga zakwa somli le palia FBI chuan Oppenheimer chungsanga investigation an naya an investigation nei na tanga an hu chu communism ma se a security clearance ti top sak atul na an hulo ni amar chu kolor chuak chuan rin hlel na aron kengtela Soviet Union chuan kumsanga zakwa somli le pakwa lotling takin nuclear test an nei thuta American abar khai hleni sarkar mi le sa eng Mossad chuan Oppenheimer su an ring hlela William Niskan Bordena Atomic Energy Executive Director of the United States Congress Joint Committee chuan FBI Director J. Edgar Hoover hena lekha thonin atlang komnan heti hena siaka finfena thayang zong uluk ta ngai tu ani nuin J. Robert Oppenheimer hi Soviet Union agenda ni tin Amero chu anpu na hi adik nge ni ti finfia thaina tur transan thatak engma athon telone bodina hi Oppenheimer ho MM2 Atomic Energy Commission Chairman Louis Strauss nen Indian thatak ania thinbutut nei bodina le Strauss ata hian in kumma salama congressional hearing nei namuna Oppenheimer an ati za dan kha ala thai ngil thailone kumsanga zakwa somma le palia Oppenheimer chu Atomic Energy Commission ma communist member ani chungchanga in soifia turin an kawa an hearing nei hi mitlem te chongai thlak thai closed door hearing ni in kari chunga oni Oppenheimer chuna partner hlui chon politics a emo khotlang thana du tu anga amungai lo thu soya soizom zelin a left wing thian tale association te chon athin lunga in thian thana le in pum khana an pek thu soin thil dang engma atelo tina changa ne ama hi communist member ani ngai lo shimshima akhesi board member pathumin angai thlak saka vote thuma vote ni in lungrualin a security clearance li sakania achungchanga an thutluk na puang chuak tu chu tu dang ni lovin ama ho MM2 Strauss ania Oppenheimer chu nasa takati mol phoin oma thokhat lai scientist ro puile thil ti thei tak ni thin chuan a thil ti theina songsong a chan ta vek mai ni US sarkar chuan US sarkar atomic physicist thaber chu a ring zo to lo ni a chung thuan rel dana scientist puita chu an thin rimin an lung oi lo hle bokani Einstein a po tong chuak hialin Atomic Energy Commission lamtoi AC lampum dik tak chu automatic extermination conspiracy ti hialani mizo tongson atomica in phia ruk na manga in suati rati ang te point asoi thayang chu Werner von Brauna thla min hruai thleng tu Satan via chief architect point heti hena soini England chu ni se Oppenheimer hi night ni na an pe ang tin ma se an thuthluk na sema hian scientist pakhatero alom hle thungani Hungarian physicist Edward Teller Oppenheimer a huat na chan chu Oppenheimer hen hydrogen bomb siamchhuak puitura asomna anhol wangani hydrogen bomb hi atomic bomb in advanced isokin atomic bomb advanced version tinan soi thrinani kumsanga zakwa somli le pakwa President Truman an hydrogen bomb siam chungchanga commission atlo tumin Oppenheimer hen alo hnela chuchon telera chu ati thin rim tak zetani US in thermonuclear thuam chu siam thathawin kumsanga zakwa somnga le patnia marshal clear kara ensinna nei nge ace bomb hi telarano te along itani Oppenheimer hearing an nei tumin telara in court ma heti hena soi chuaka mi pui hong thei thil reng chu midang kota da ni thei thin sela chu ammal ang tak poin athlamuan thlak katiang tin heta atong kam chuaka wang hian telara chu kumengza scientific community in anol phani tunua khati hunlaya Oppenheimer chung thu an relna secret hearing a document phek za chung fe chu phau chuanin document satanga alanda na chuan Oppenheimer chu US sarkar laka arin omlo na mutur engma omlo ni US Department of Energy chun heti hian atop na siama hydrogen bomb siam chu aphur lo me wanga rin omlo anga in rin hlel rangot chu akong kal lo deuh zongani ingkung koina engman nei lo tin atomic bomb aya alet emuzat china thlen thei tu ral thuam siam chhuak kha Oppenheimer chon tha ati theingang lo ni
Oppenheimer angai dana chuan hydrogen bomb siamchhuak chu thil tu lo topa ngain poisoi lo chunga an chelakang te hlauni Oppenheimer chuan Atomic Energy Commission ani na hmang tongkain Soviet Union ne nuclear ral thuam nei tamlama aninel tur dannan nuclear ral thuam bika international control siam nge a security clearance li sak ani nuwa Oppenheimer chu Princeton New Jersey in Bengalin post doctoral zirlai tetan research anei na tur aladin chunzom zel thawa Princeton a hian thom nei lovin hun rei tak akosak nuwa kumsanga zakwa somruk le pahni khan Princeton John F Kennedy chuan White House Nobel Prize winner te zan ria bo sei sakin chuta chun lotel ve turin a sawani Oppenheimer hi physics bika tumthum lai nominate nima se voikhat ma Nobel Prize hi adong lo ni Kennedy sarkar in security clearance an ile le theinan trial thar nei turin asoma mase Oppenheimer chuan an ron na chu alo hnol sakani alaka sarkar chu anin hongani ti chian le deuna pakhat chu kumsanga zakwa somruk le pathuma scientist zinga award hluber Fermi award chu President Johnson an hlana he huatin poisa fai chia olna dollar singa keng telani award don hi alom ve hle ani mel President nen a heti hian a soi hial ni kangai dana chuan thil ni thei tur takani Mr President hello man voina min petu tur le min hlan tu tur hian khongai na le question na eng mosat inai angai nge donani tin award dona tonga kum ni nu kumsanga zakwa somruk le panga Oppenheimer chu rok kan sarani ti hria chuani a ama hi meidu ve tak nin azom sata mai zu ching ang khani February ni sompare sanga zakwa somruk le pasaria achena in Princeton a kum somruk le patni min in aboral tani athi nuwa awab chu anupuin hun tam tak alo man thinna St John Clearcar US Virgin Island a kalpuin athe dartani awab anupuin athe dar na mun hi tuna John Oppenheimer bisti anitoni kumzabi somni na ronin har chuak chuan hun bithara min chu an kai puin mishingta din mun chu ama ain din mun lom le zola minda mishingta din mun der thon zia chu atak nge mu thaya zelin Russia in a nuclear ral thuam chu Ukraine amang ti laureng rangin thodep depin kan clear thup chu ne hi October sang ni le som ni le patnia North Korean missile aka chu kha South Korea tan chuan vo khana ni in lungwang chu har samai theini khovel chiat dup na thlen thei tu tur ral thum hlom pui puin tuna hian kan chevela min hual thupin ani telin kan khovel chuan chiat lam apan zelani hi kol war tan tir khan zanlai thlennan ministry hun kan naya tuna ero zanlai thlennan second za chi kan nei to chumi je chu kan khovela hian chiat na chi thrang engtik lai puin a thleng renga alo na thleng zel don bokani